nkigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dere hano bari kuduhereza n'ibindu. Uyu umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe y'umuntu adafite nationalité, ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo uyu muntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubu ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri u Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho turi kurebera hamwe igikorwa cyo kubarura impunzi zituye mu mujyi, ariko iki gikorwa kikazakorwa no ku mpunzi zituye mu nkambi zitandukanye. Akaba rero ngo ari igikorwa kizagirira akamaro impunzi ubwazo zikagira ibyangombwa, ariko kikagirira n'akamaro HCR ndetse n'u Rwanda kugira ngo bamenye imibare y'impunzi ziri mu Rwanda ndetse n'ubufasha bagomba kubagenera. Ikaze mu kiganiro cyacu. U Rwanda rucumbikiye impunzi, zimwe zituye mu nkambi, izindi zituye mu duce dutandukanye, harimo n'abatuye mu mijyi. Muri uku kwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2018 hatangijwe ku mugaragaro igikorwa cyo kubarura izo mpunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ni igikorwa cyatangiriye ku mpunzi zituye mu mujyi, kikaba kiri kubera kuri Oasis of Peace mu karere ka Kicukiro. Mu kubarura impunzi ngo mbere hakoreshwaga uburyo bwo kubandika mu bitabo, bikaba byaratumaga hashobora kubaho kwibeshya ku myirondoro yabo. Ibyo ngo ni bimwe mu bigiye gukemurwa n'ubu buryo bushya bwo kubarura impunzi binyuze mu ikoranabuhanga. Kumenya imyirondoro yabo, kumenya abantu ducumbikiye, umubare wabo, ariko kandi ni no kugira ngo habikwe amakuru nyine arebana nabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mbere hakoreshwaga kubandika mu bitabo, ugasanga rimwe na rimwe harabaho kwibeshya mu makuru tubafiteho. Kugeza ubu mu Rwanda dufite impunzi 173, ubu noneho tugiye kumenya mu by'ukuri neza imibare nyayo, kuko harimo abagiye bavuka, harimo abandi bitabye Imana, harimo n'abagiye babona ubuhungiro mu bindi bihugu. Ubwo rero noneho biradufasha hamwe n'iki gikorwa kumenya imibare nyayo, bityo tunamenye uko tubateganyiriza mu bufasha tubaha. Dukorana na NIDA kugira ngo bazabahe indangampunzi. Izabafasha cyane haba mu mutekano wabo aho banyura hano mu gihugu batembera bajya guhaha cyangwa se basura abavandimwe babo mu zindi nkambi. Izanabafasha kandi kugera kuri serivisi zitandukanye n'abanyarwanda basanzwe bagenerwa, ku buryo azashobora kuba yafunguza nka konte muri banki, akabasha kwizigamira cyangwa akabasha kubikuza, ndetse bikaba byamuha n'uburenganzira bwo kuba yajya gupiganirwa nk'umurimo ku isoko ry'umurimo nk'abandi. Impunzi zicumbikiye mu Rwanda ziravuga imbogamizi zahuraga nazo mu buzima bwa buri munsi mbere yo guhabwa indangampunzi. Murazi neza yuko umuntu wese akenera icyangombwa. Dufite ibyangombwa by'i Burundi, ariko byari bikeneye yuko turonka bya byangombwa bigezweho bisomwa n'amamashini, ariko kaga karata gasomwa n'imashini kitwa ID biometric. Kuko wasanga igipapuro cya mbere twari twahawe na leta, wasanga bitaduha uburenganzira yo kugura kaga karata ka telefoni, canke ugiye kuri banki nashaka kugurura konte ngo uyikoreshe, canke iyo ronse akazi byaragorana yuko usinya kontra, kuko bakubwiye ko tuza gufisa kaga karata gasomwa n'imashini. Rero ni ikintu gikomeye cyane ku mpunzi ziri mu bisagara, kuko bavuga bati turonye kaga karata, kuko murazi ko impunzi zahunze zirimo abantu b'incabwenge, bakora business babakeneye kaga karata, abashaka kuri imisoro bakeneye kaga karata, abashaka kuja kwivuza ziranye mbere yaze bita assurance maladie bakeneye kaga karata. Kandi twarumvise nakamo twumva ngo kwigira, twavuga tuti natwe nubwo turi impunzi twaje dufise ubwenge, dukeneye gukoresha bwa bwenge Imana yaduhaye, duteze imbere igihugu cyatwakiriye kandi duteze imbere imiryango yacu. Nko kugurura ugomba ugiye kuri banki ntibakwemerera, bakubwira yuko ubanza gusubira muri ministeri kurondera ikindi gipapuro cemeze yuko buri impunzi, kuko ino bageze ku bundi buhinga bwa none busomwa n'amamashini, kiya gipapuro ntigesomwa n'imashini.
mbere ugasanga bamwe ntibakizi ni nkuko nk'ubu ushaka kugira mariage kuko nka jewe nakoreye ubukwe ino ariko byaragoranye cyane kuko ntari mfise kaga karata aho nari ntuye barambwiye bati yego turabona yuko ufise kaga gipapuro ariko biragusaba yuko ugenda muri ASR turavuga tuti nta ASR nta gipapuro gitanga cemeza yuko ndo ndi garagu canke ntarubaka babuze mu nyuma muri ASR nari ndabizi yuko batavyemera baravuga bati nugende muri ministeri aravuga ati none gute bo kwankira kugira mariage mu nyuma baravuga bati nugende ku murenge ubamwo nawe umurenge ngiyemo nawe arambwira bati ntibishoboka ntakitwemeza yuko uri ngaragu rero mu nyuma niho rero twagenda twakora ubuvugizi muri ministeri yo midimare turabumvisha ico kibazo aho kiri hanyuma aravuga bati reka tugiye kuvugana n'inzego zibijejwe ariyo HCR na midimare babona kumpa ca gipapuro kigaragaza yuko ndi ngaragu ushobora n'ugenda gusaba akazi ahantu bati ni igiki kikuranga ushobora no kugenda gusenga ahantu bavuga bati wewe niko ushoboye mu murimo w'Imana tushoboye iki none urarangwa n'iki sinzi physically cyangwa ubwo turamenya urinde abana birabya babangamira nyene kubera ko nko mu masomo babaza bati nihe document ufite kugira ngo tukandike mu ishuri nk'ufise nk'umwana bataremera gukora ikibazo muri Cambridge kubera ko nta titre de voyage afise nta passport agira erega umuntu ashobora no kugutera inkunga suzi ko nkuko mu bivuga abantu batera inkunga umuntu ashobora kubwira ati mwohereje cash urabizi cash ngaho ko ari hatari mwohereje cash wagenda muri Western Union akohereje amadolari 100 cyangwa plus akakubwira bati nta kuri ubu yarotire kubera ko nta idufise nako nakabazo nta kitwemeza ko ari wewe twitwa impunzi dufise stati gusa ariko hari ibintu tutaronkeraga ububasha kubera kubura ID indanga mpunzi kuko utafite ID ndabo wajya muri bank wasanga ari inshuti kuroza amafaranga kugira ngo uze kuyaretira uyandika ku izina ry'undi muntu ko ugomba kuvugana n'uyu muntu ugiye kuzengurukira amafaranga uwandika izina rye hanyuma abone kwandika amazina y'uyu muntu hanyuma abone kuza kuyaretira urumva iyo process yose ni ndende cyane kugira ngo amafaranga akugereyo mutajyanye usanga kubwiye amafaranga bambaye bayanyibye cyangwa amafaranga bambaye mbonanje nakoresheje aya akakuza nayo afite ukumva yose ni ingaruka jewe nakoreye mariage ino hama nyuma tuza kugira amahirwe mugaragaro aratwarinda akari kwa muganga Kicukiro iyo yari yavyariye hari watwoheje amafaranga yo kwishura ku bitaro ngiye kuyafata muri KSB baranyankira kuko ntafise ID biometrique bangomba ko nsubira kwa muganga nsaba icemezo cha docteur wa Kicukiro kugira ngo bikunde muri KSB baduha amafaranga yo muri Western Union tubashe kwishura kuko nari mfise igipapuro c'impunzi ntari mfise ya ID biometrique. Nyuma yo guhabwa indangampunzi impunzi zicumbikiye mu Rwanda zivuga ko bigiye kuborohereza mu bikorwa bakeneraga bisaba kubanza kugaragaza ibibaranga bamaye ID n'ubu turimo kumva ko bafite process yo kutuana ama titre de voyage urumva ni byinshi bizaba byakemuye mu buzima mbere kwibona byagoraga cyane kiretse ubu umugwayi ube commerce ufite ibyangombwa cyangwa ube umunyeshuri ugiye kwiga cyangwa uri umushoferi ufata imodoka hanze ukazizana hano ku mu buzima kabisa bizatufasha ibintu byinshi tuzakora dushaka amafaranga tukagira n'ubuzima bwiza kubaho umuntu afise ikimuranga cyangwa ID nkuko mubivuga ni ikintu ciza kiranatuma n'umuntu mbere yumva ko nawe ari umuntu muzima ari umuntu ashitse yiyumva ari umuntu complet ndeka ndakivuge mu gifaransa hanze y'u Rwanda aho twizeye ko vuba mugiye kuduha amatitre de voyage cyangwa za passport nibyo twizeye kubera ko nabyo bishobora kutugira umumaro kuri byinshi akantu iyo kaje ari keza ntikabura ikintu kimprovinga mu buzima bw'umuntu tuzizere ko umuntu ashobora kugira nk'ahantu yabaza nk'akajobe cyangwa akantu k'aka business gatoya nyine lokale ishuri ariko nyine ishuri lokale ariko hari igihe nk'abantu bashobora kuvuga bati tugufashe umwana aje kwiga nko hanze nabyo bibaho
tumaze kuronga intangampunzi ariyo bimwe twaronseho access yo kubyinjiramo, swat gufungura konti muri banki, kuretira amafaranga avuye hanze bakurungukiye bene wanyu. Urazi ko impunzi zitunzwe n'ubufashwa a 100%, hafi 90% cyangwa 99%. Ubufuru u Rwanda bwagize bukomeze butugirira ubufura, butubere umuvugizi muri ASR, turonke titre de voyage, kuko impunzi cyane cyane ziba mu mijyi zitunzwe no kwikorera, zitunzwe no gusimba hanze kazana akantu kakinjize kakora, cyane cyane ni commerce. Turonse titre de voyage byadufasha plus kurushaho. Kimwe mu bibazo bizakemurwa n'iri barura ry'impunzi rikozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga harimo ikibazo cy'uko bamwe mu mpunzi bibaruzaga mu bihugu bitandukanye bumva ko ntawe uzapfa kubibona. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi mu Rwanda nibyo asobanura. Ni ngombwa cyane ko guverinoma y'u Rwanda ndetse natwe tumenye imibare ya nyayo y'impunzi zicumbikiye mu Rwanda, tukamenya imyirondoro yabo ndetse n'ubufasha tugomba kubateganyiriza. Aha turi gukoresha ikoranabuhanga mu kubarura impunzi ryitwa biometric system. Ni systeme dufite no mu bindi bihugu nka Kenya, Uganda n'ahandi. Mu gihe impunzi yashyira igikumwe muri iyi systeme ya hano, bizahita bigaragara mu gihugu yibarujemo, noneho abantu bamenye ko yamaze kwibaruza ahandi. Ibyo bizadufasha mu kwirinda ko hagira uwibaruza mu bihugu bitandukanye nk'impunzi n'andi manyanga nk'ayo. Abaturarwanda bakora mu nzego zitandukanye impunzi zishobora gukeneramo ibikorwa bafitiye uburenganzira barasabwa kujya baha agaciro ibyangombwa bari guhabwa kuko byatanzwe hakozwe barura ku buryo bwizewe nk'uko Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi abigarukaho. Icya mbere ariko turasaba impunzi ziri guhabwa iki cyangombwa nubwo ari cy'agateganyo bategereje kubona yandangampunzi twavugaga, kuba bagifata neza kuko nyine nicyo kibafasha kubona za serivisi zitandukanye aho bagenda banyura hose. Uyu munsi rero twasaba inzego zitandukanye kugiha agaciro kugira ngo niba hari impunzi ikibagejejeho hari serivisi runaka yifuza bamufashe kwigeraho no kuyibona. Gushaka akazi barabyemerewe, ngira ngo wenda hari icyo batemerewe no kujya mu myanya ya politike, ariko indi mirimo bafite uburenganzira bwo kuba bayipiganirwa mu gihe baba bamaze kubona icyo cyangombwa. Kugeza ubu u Rwanda rufite umubare w'impunzi zisaga 173. Muri bo abasaga 30 bakaba batuye mu mijyi. Iki gikorwa cyo kubarura impunzi kikaba cyatangiriye ku mpunzi zituye mu mijyi, ariko kikaba kizakomereza no mu nkambi zicumbikiye impunzi, ngo hateganijwe ko kizamara amezi 7. Turabashimiye mwababanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiyumviye uburyo impunzi zinezezwa nuko u Rwanda rwazakiriye, ubu bakaba bari kubaha ibyangombwa ku buryo bazabasha kubona akazi, kubona amafaranga ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byabasabaga kugira indangampunzi. Bikazanafasha HCR ndetse na Leta y'u Rwanda kumenya umubare w'impunzi zicumbikiwe mu Rwanda kugira ngo babonereho no kubashakira ubufasha. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cyo butaha tubifurije ibihe byiza.